Na festivalu Moj rodni kraj Mirjana Damjanović-Vučković dostala nagradu za najljepšu radijsku režiju. U konkurenciji televizijnih emisijah Mirko Kanjuh dostal nagradu Patračov za emisiju Ruži i Cernje Janka Mikiti, a emisija Trajana Todorana i Radost Zipiha dostala pripoznanje za najljepši avtorski pristup k temi. Случало се toto, že som nagradu publike, čo mi okreme milo, dostal práve za kompletné autorské dielo. Bol som i autor, i snimatelj, i montážer toho prílohu, ale ja to pochopujem jak sublimaciju 30-ročnej roboty na televiziji, gdje som mal toto zadovoljstvo robiť s kolegami, povedzme so snimateljami, s montažerami, kotri ščedro, nesebično ponukali svoje znanje i zbohacujúci moje znanje, koje som povedzme dakedy davno, pred 30 rokami, priniesol z fakultetu. Na festivalu predstaveni kolo 100 radio i televizijni emisiji pošveceni životu, umetnicke i narodnej tvorčosti i problemom nacionalnih menšinoh u žemoh regionu. Novinare RTV-a už skoro roky učestvuju na spomnutim festivalu, a toho roku s 3 nagradami postigli najväčší úspech.